هجمارك هەڵمەتên جوورا و جۆشلای کەساتی و مامۆستایان زانکۆی و چین و توێژن جودا جوداش بۆ پشتیوانیکردنا نەخۆشخانە هیوا دەستپێکرینە. دومایک هەڵمەتجی پەرلەمانتار و وەزیر ڕابوونە بە چالنجکردنا ئەکدۆژ بۆ داناموچەیە خۆی هەیڤێکی بەتەمامیش بۆ نەخۆشخانەیە هیوا. لە ساڵا 2007 نەخۆشخانەیە هیوا وەکو بنگەیەکی چارەسەرکردنا نەخۆشیە پەنجە شێری دەست بەکاربووەش بۆ چارەسەرکردنا بەبەرامبەر هەمیوان کەسێن تووشی وێ نەخۆشیە دەبن. ساڵا 2007 هەتا ساڵا 2017 واتە دەماوێت 10 ساڵن دەست پێکێدا 16,000 کەسان ناوێخوا لە وێ نەخۆشخانەیە تۆمار کردیە. و ساڵا بۆریژی ڕۆژانە 711 نەخۆش و هەیوانەژی 12,701 نەخۆشان بە مەبەستا وەرگرتنا چارەسەری سەردانا نەخۆشخانەیە هیوا کردیە. هەروەکو ئامارên تایبەت بە چارەسەرکردنا نەخۆشên شێرپەنجێ لە باژارێ سلێمانیە دەبێژن. ساڵا 2020 2543 نەخۆشیên نیەن شێرپەنجێ لە نەخۆشخانە هاتنە تۆمارکردن ژوێڕێژەیەژی 178 نەخۆش دبن تەمەنی 18 ساڵیەدا بوون. نەخۆشخانەیە هیوا لە سلێمانیە ئێکە ژوان نەخۆشخانەیەن تایبەت بە چارەسەرکردنا شێرپەنجێ لە هەرێما کوردستان و عێراقیژی و وڵاتی سەردانا وێ نەخۆشخانەیەتیان بە مەبەستا وەرگرتنا چارەسەریە. ڕۆژا دوشەمبیا بوری بە ئەگەرێ پێنەدانا موچەی شەش هەیڤێن بوری کارمەند و نوژدارên نەخۆشخانەیە مانگرتن ji karê xwe ragihand saxlemiya Silêmaniyê jî zengama tirsiye lêda. Piştî wê çendê jî hejmareka halmatên coravcor ji bo piştevanîkirina nexweşxaneya hîwa dest pêkirîne. Rêveberiya Saxlemiya Silêmaniyê jî ragihand di mavê şeş heyvanda çebira parayek ji lawê hikûmeta herêmê ve bû nexweşxaneya hîwa nehatiye xeric kirin. Heta ku parayê Silêmaniyê ji bo nexweşên hewlêr û dohuk dihata bikar înan û parayê dermanan bê temamî pêt hate dan belê piştî ku biryar hatiye dan parayê Banka Silêmaniyê tenê ji bo nexweşên Silêmaniyê bêhêta bikar înan û biryar jî hatiye dan parayê kompanyan bikene du ji sadê di beramber jî de hemî kompaniyên dermanan derman ji bo nexweşxaneya hîwa ragirtin. Dê serûbendê dirozbûna matirsiyel ser nexweşxaneya hîwada di nûkeda piştevaniyeka bihêz li Herêma Kurdistanê ji bo wê nexweşxaneyê diroz bûye. û daxwaz dihête kirin ku her çiziye çareseriya kêşeyên wê nexweşxaneyê bihête kirin û êdî xelkê kêm deramet kes û karên xwe yên nexweş li hîviya mirinê nehêlin. Li dîfwan zanyariyên nûjdarên nexweşxaneyê behezkirin li nexweşxaneyên taybet bê şêrpencê ve dermanên pêdivî nemayne û nexweş daxwaza li hewar çûnê dikin. Hokarên vê çendê jî ji bo bêbinetiya hikûmetê vedigerînin ku bi corekî hikûmetiya amadeyne parayê wan kompanyan bidetî ku dermanên pêdivî bû nexweşan da bîn dikin dê beramber ji de kompanyan înana dermanan ragirtiye. Dê dazanîn ku du corên dermanan lê nexweşxaneya hîwa nemayne û nexweşneşên jê derveyî nexweşxanê bi dest xwe vebînin. Eger hebin jî bahaya wan ne e 2200 te e bû 3200 dolar û e kwalîtiya wan jî ya baş nîne.